Pemirsa ring tengah pandemi COVID-19 BPS nereksain Bali kantun sida mulai surplus neraca perdagangan ring Juni warsa kali-tali kalidase sana kejantenang pinih ageng yaning sayhang ring pandemi utawi bulan Juni ring warsane lintang. Kepala BPS Bali Adi Nugroho indik nilai neraca perdagangan Provinsi Bali katureksain surplus ring Juni war sekali tali kalidase. Ya dihastu neraca perdagangan Provinsi Bali pindah ke pahan alit ring neraca perdagangan luar negeri nasional. Yening sayang ring Mei kali tali kalidase MTM katureksain surplus langkungan 3 juta dolar Amerika Serikat. Sumbangan surplus neraca perdagangan Provinsi Bali ring Juni ke kantenang nincap kantos langkungan 1 juta dolar Amerika Serikat. Ngenenin indik sumbangan raca perdagangan Juni warsane lintang wantah langkungan 15 juta dolar Amerika Serikat surplus neraca perdagangan warsane mangkin nincap. Punika mawinan ring Juni warsane lintang Bali ngicenin surplus ring neraca perdagangan luar negeri nasional. Ring tengahing pandemi wilangan ekspor barang Provinsi Bali ke dura negara melarapan makudang-kudang pelabuhan ring Indonesia katureksain langkungan 3 juta dolar Amerika Serikat. Kahanan puniki kekantenang nincap santukan sumbangan saking dase panegara tetujuan utama ekspor Provinsi Bali wilangan ekspor kutus panegara nincap kantos 100% katureksain sane katujuan ke Thailand kantos langkungan sama persen. Ekspor ke Thailand akehan ekspor produk perhiasan utawi permata. Tiosan Thailand wilangan ekspor Taiwan taler nincap 100% sane akehan ekspor produk ulam miwah udang. Tetujuan ke panegara Inggris kantos langkungan 100% santukan ekspor produk pakaian jadi bukan rajutan nincap. Tios punike ring periode puniki wilangan impor barang Provinsi Bali katureksain langkungan 3 juta dolar Amerika Serikat nincap yening saihang ring catatan Mei sanewantah langkungan kali juta dolar Amerika Serikat. Ring kuentenan dase panegara utama impor ring Juni war sekali tali kali dase mon to mon wilangan impor saking 6 panegara ke kantenang nincap. Panincapan pinih akeh ring impor saking Singapura kantos penyiuan persen santukan nincap nyani impor produk bahan bakar mineral. Manik bisnis Bali nguningaya.